Hi, hello guys, welcome back once again. আজি mukbang video ekta loi kina ahi ase. To আজি moi khawle la koi dibo. Itu local chicken ase. Aro itu pumpkin sabji, aro itu king chili, aro itu chicken soup. So itu আজি ita moi khawle la to itu ase. To support kuri dibi. Aro kota pisi lamba nokoi na shuru kuri lobo de. First bite. Pisi chala ase. আজিকালি season ase pumpkin khawle la. Ki laga vegetables hole bi আজিকালি ase khawle la season. First bite.
Ini huru tika ase beshi chala ase to. Soup. 아, 아, local मुर्गी खादो की इंटरेस्ट আছে বলে তো এনেগা soup পিনা বেশি টেস্ট আছে local 타니야 와 달라 방가
beef이 발라져. Over this. 그다음 뭐지? 팔라기 지골래도 subscribe করে দিবে, লাইক করে দিবে, শেয়ার করে দিবে। নেক্সট ভিডিওটা লগ পাবো রে। বাই বাই।